Бересизби же бербейсизби? Сиз тыйынды албайсызбы? Иә. Эмнеге албайсыз тыйынды? Это уже не мои проблемы, сиздин проблемаңызда. Мен сизге акча берип атам. Мен сизде 1000 сом берип элем тыйын мененчи. Я чоңуз. Мен дарыга келдим атайын. Бала ооруп атат, эртерээк келейин деп. Эмнеге я поменяю? Сами поменяйте, мен сизге акча берип атам. Здравствуйте. Я чоңуз. Слушай. Проданин метронидазол таблеткасын. Могу эже телефон тыйын албайт экен. Только акча менен алат экен могу эже. Канча бекті? Тыйын албайт экен.